Бүгін айтырға сөзім, сүйген сөзім ол шөнді бола тұрған ішле біле байламлы кесімізге ескертіп қоярға бір қауым заты сағынып қоярға сүйем. Бола тұрған іште ол да бізні бірінші қыблабызны төгерегінде болған жұмышларын үстінен айтамын. Аль-Аксаны төгерегінде, Аль-Аксаны ішінде болған. Ол артықлық намаз ете тұрған, тараух намазға жиылып тұрған халыққа сауытлары бұла кіріп, қырып, қуып, сүріп, болғанны бұзып, ол артықлықны үстінен. Аны бар бізде ештебіз, көреміз. Алай, ол бола тұрған іш, ол бір шақарыны, бір мезгітінде бола тұрған іш түйілді. Қайсы жерде болса да, дүнияны қайсы қиырында бір мезгітінің ішінде ол жұмыш болса, ол ұллы жұмышты, ол артықлықты. Бұсырмаллаға да жияқ жалларына қатланған қолды. Алай, ол бір мезгітчікте түйілді, ол бізні, бұсырмалланы үч сыйлы мезгітімізден біріндедім, бірінші қыбладады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аль-Аксаға айланып 17 айны намаз еткенді. Намаз фарыз болған күннен башлап 17 айны, бір риуаятлада 18 айны Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қыбласы Аль-Акса болғанды. Жерін үстінде екінші ішленген мезгіт. Абу Зар айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сордым дейді. Аллахның келетісі ең бірінші ішленген мезгіт қайсы деп сордым дейді. Ол Аль-Харам мезгіт деп айтты дейді. Кәғба ең бірінші ішленген мезгіт ол дейді. Екінші мезгіт қайсы деп сордым да ол Аль-Акса мезгітті дейді. Екісінің ортасында уаненча барды, қаллай бір бар деп сордым да 40 жыл деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екі мезгітінің ортасында 40 жыл бар дейді. Аннан sonra намазығыз қайда жетсе де, алайда қылығыз ақшылығы ол деп айтты дейді. Аль-Харам ішленгеннен sonra, Кәғба ішленгеннен sonra, İbrahim aleyhisselam kesini jaşı İsmail bula işlegenden sonra 40 жылдан İshak bula Al-Aksa'nı işlegendi. Anı için jerin üstünde en erteşlengen eski mezgitleden biri, ikincisi ol Al-Aksa'dır. Allah subhanahu ta'ala Sili kitabında aytadı: Subhanallezi asra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa allezi barakna havlehu. Allah subhanahu ta'ala aytadı: Keçe bile kesini kulun haram mezgitten uzaktağı mezgitke eltken deydi. Al-Haram mezgitten Mekke'den uzaktağı mezgitke, kıyırdağı mezgitke eltken deydi. Ol da Al-Aksa'nı üstünden baradı. Anı tögereginde bereket etken bizdeydim. Allah subhanahu ta'ala Al-Aksa'nı hem anı tögeregin Şam'ını, Palestin'i andan sonra Şam'a bereket bergen bizdey. Ol bereketli yerler bizden biridir. Musa aleyhisselam'ını tilek etken jeri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat, Musa aleyhisselam Allah subhanahu ta'ala'dan tilek etti deydi. Tilek etti deydi. Canın ala turgan zamanda asralgan jeri ol bereketli jerge Al-Aksa'ga juğrak et dep tiledi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, men sizge kögüstürüm anı jolunu kıyırında kabırın deydi. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Yerusalim'ge Al-Aksa'ga İsra bolgan zamanda kabırın kögüstkenle manga deydi. Jolunu kıyırında kabırın kögüstürüm men sizge deydi Musa aleyhisselam'nın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesin hadisinde aytadı: La tushaddu rihalu illa ila thalathatil masajid, al-Masjidil Haram wal-Masjidil Aqsa wal-Masjidi hada. Jolga çıganılga jaraydı janыңızda 3 mezgitke deydi. Haram mezgitke hem
Al-Aksa mecgitke emmeni bu mecgitimme dep Medinada mecgitine ayttı deydi. Jerini üstünde kaysı eteğinde bolsan da jolçulukka çıgarga, safarga çıgarga erkinse jaraydı, suaptı, ol mecgitte namaz eter üçün dep жаңыз ol 3 mecgitini aytadı. Haram mecgit, Peygamber'in mecgiti Al-Aksa mecgit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, sorulgan zamanında suaplığını üstünden meni mecgitimde etken namaz Al-Aksa'da etken mecgitten 4 kere köptü deydi suaplığı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mecgitinde suaplık nençat 1000 katıdı. Al-Haram'da 100.000 katıdı. Al-Aksa'da var 250 katıdı. Har etilingen namaz 250 katıt deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Al-Aksa'nın üstünden hadisleri köptü. Kıyamet günde mahşar bolluk jer. Tögerek baştan jıyıllık, halk jıyıllık jer, ol Yerusalim'ni jeri, ol Şam'ni jeridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gün aylanmaz deydi. Kıyamet gün gelmez. Alayda çüyütüle bile bu surmalla kazavat etkin çigeder deydi. Araplıla demeydi, Türküle demeydi, bu surmalla deydi. Bu surmalla alayda çüyütüle bile kazavat eterikle deydi. Hartaş da ağaç da o bu surman kel meni sırtımda çüyütülü boğup duradı öldür de baytır. Жаңыз da bir terek arkat ol çüyütülerin terekleri de ol bukturur deydi alanı. Bizdini bizge kaytkan çıgader, biz bu surmalla bolgun çıgaderi Allah subhanahu ta'ala'nı bizge ol bergen sözü jeterik tüyülp, köp tölüle bizde alımızda kelgen tölüle Al-Aksa'nı sıyı üçün kazavatların жылла bula, iki kesek жылла bula bardır Allah. Biz Nuruddin Zenki'den başlap Mahmud anızından Salahiddin alan üstlerinden köp aytkanbız. Ala Kristianoslerin kollarından anı sıyır üçün kallay kıyın salgalların. Mekke'ga bula Medinaga düşman çabuluk etkendi, alay bir zamanda da almagandıla. Ol eksi har zamanda da musulmanların kollarında turgandı. Kelgendile, ketkendile, zaran tidirgelleri bolgandı. Alay Al-Aksa har zamanda da kıyırda ol düşmanını koluna, tüşkelleyine turgandı. Alay ol düşmanı koluna düşse de şöndügü bolgandan da köp artıklıkta etilingendi. Orta ömürledi. Alay o zamanda da erkek urula çıkkandıla, o zamanda da yüreklerinde imalları koğungalla çıkkandıla, ol sıylı jerine düşmanı kolundan sıyırgan, tazalagan. Allah subhanahu ta'ala da bu yolda bola turgan artıklıkını tıygan ümmetimizden erkek urula çıkarıktı dep inanabız. Alay bizni em az eterik jumuşubuz ol nedi? Allah subhanahu ta'ala'nı ol alayda karusuzlukta turgan karındaşlarımızga tilek etken. Em azı. Em azı. Bu sıylı keçelede Allah subhanahu ta'ala'nı kadar keçelerinde, Ramadan'ın ahır 10 keçesinde Allah subhanahu ta'ala'dan karındaşlarımızga boluşluk, Allah subhanahu ta'ala imalların begitirin, ayakların tirerin tilegen. Tınç rahat zamanda, bir türlü kaygın bolmagan zamanda Allah-u Teala kulluk etkende bir türlü bolur. Alay kesigiz sağış etigiz. Biz bu saatta taravih namazga söylep turgan kezude eşikten kirip savutula bula. Attırıp başlasala, kırıp başlasala. Bizni halimizni sağış etigiz. Ala ol halde namazların etelle. Ala ol halde har günden yaşauların bardır Allah. Ol sıylı jerini korullarga küreşirli. Kaytıp dağı da kelip duralla. Biz elini baş yanında жаңыз da bir kere kelip söyleyen zamanlarında hazına adam yürümey toktağan edi meclitlege. Meclitin içine kirip kırıp başlagan vay. Biz o zattan uzakbız. Biz o zatını görmegenbiz. Allah-u Teala kögüstmesin. Alay o zatını içinde yaşagan karındaşlarımızını ne halde yaşaganlarını sünnen sağış ete alaga tilek etken bizni em az borçlarımızdan biridir.
kesibimizni sağınğınçığa deri, ata-anabızını sağınğınçı, bağlarını sağınğınçığa deri, olanda karındaşlarımızını sağınğan bizni borçumuzdu. Allah subhanahu teala alanda bizni de kesini dininde begitip, karındaşlıkını unutmağallayını Allah subhanahu teala bir dinde, bir Allah-u Teala'nın buyruğunda, bir Peygamberin bayrağının tümünde, barımızın da cennet rahmatında ciğerçi Allah subhanahu teala iman versin. O sallallahu aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sellem.